Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kajing pelong ya kajing toket bat kajing eksamen ya kibriyo kibawan na barjela. Hadu mentamane kadang yai peteng. Hakabala sakhi ya kajing peteng. Hakaba pelong ya ka screening test ha Bernihat Ribhoi District. Ya ka bala kersan langru da ka dorbas nong nongpo kum kajing kersan banyelek persya ya kajing yo rong coronavirus syakani kejela. Haka arpulai terik mentau benai leber arjar arpau. Ka Batesi TV kalayo ban sakhi. Hakaba da kispa tuli kali kilah ban sange ha Bernihat ban test ya kitu kibriyo kibawan na barjela. Leng baga ni kejaka bantas yaki lasaki ya kajing sistem bat kajing ai mansiem da barok ki bor sarkar kontop nadu ki magistrate ki breo joknat ka koi kia pulet bat kiwe bat kumba kalong hadu menta lapalat khat lai hajar ngut ki breo ladap le ya ka screening test hakani kejaka. Kindly maintain 1 meter distance from one person to another. Kindly help us so that we can help you in this exercise. Register fill up होगा ना flashing में website just take a photo and you register here bas sekali ni kalau phone number tu nilai lang bat ngai wan xiao ma ngai Balungkongnya kelomba di Nongsong bukan di benang pandai pun di dengan buru ini kerja washing mama bukan nang bagi nonglek nangwan ini website lagi dan pun di tahun di site di mana kita tentang dan kita way adalah dan yada yang dengan jadi pang bak kerja uporo in put di matang media baru di compound dan makmak nanti bagi dia put kita ini nanti yang terbaik tentang proses Astana Vaishnam yang tadi nombor Vaishnam nilai ya aman dilakukan banai instruction dan dia menegakkan bang nilai orang hakini di bank dan di bank apa nompo apa ban kerpat iki betimbo iki sa sakmat jongka bank bat hapok ki ATM duki timbo ki sanitizer number to bring besai sai kila ban semua ulu kila ban sai ka ki de jongki daka on ka cingeda bat milali rong ki salu nomor kibut bukan aksi ni
makikikun kapsyo ko de ko we chaka ko ye kunu brio lawan spread no virus tin la on yeki bakin bu yo nuju so za bakin pun ha ya garukan ke juki maka jinku ke suba ka de ko we ba belum bangi le ka awareness na yang besna simula friend ro basno ba kinong solution om ta kinong solution naman ko makani ke de ka station global ki pa ng solution ng duwi pa song duwan yo wan hat ni kalong ko jikai ye ki khang ba ki su ko timra ai bo ba kalong ko jingira ye ki se ko song ko tha pata ka de ke jin persan ke juni na ke song ni le ha ba ni su ko no ba ni i ma ke juk ke balawong punta ko minum la ba ni compete ki wi ki snow ki bahe andre kum ka do ba snow ko ba jin nya yang basel kalong ba la ko pang ini ni reference ni lo kan ni ta hak instruction ko baka lahay na kaling resulta ni kwat banya ni kay balang ban padi ya ka jini trilang bat ka sorkar na bentak no banya dai ni cipang bala ni option kita lagi ke ba kamrong ko ni si te sakawai ru ka ba ni na kaling nadoban at pwede begini di bawah na sabar jelas di bawah desa na po Mumbai na dai na gido ka pun kiki di bahayi kasan bro nilai tak iki ba itu bawah tadi lebih latih ban tes yelode ako ornihat lagi benda ni bangun ba la kumno kini di na dan kini di bahayi kasan di bawah ko yang ni la senang di bawah pai na di pule na kini benda kos seperti yang itu ru nilai tak iki bagi syong aye ako kasau singi bawah tak sekarang te di kamtam ek badalah di badal di bahaya ngasen nila mana itu bagi manusia kan poin yang ko tanwa ekspor ko kata di way di sini baka immunity jangki kan very low de nim de ban expose kan ga social responsibility jumi ka jim pakhe jumi we ke we longre ba nim de ban de kita ki kadau jangan ni macam panggil kiwai pan kata ada jam bakti jam mission macam di lada fidan ni yang mana fidan has social gathering ni this agree this approve mentar right now tambah sibuk mentar pia syong hai yang asam tu yang le ban syong katung hina ong si ong tam hina ong si ong hado bakadam de kapot sabhavan syong shimitar untuk de ban jangan ini de ban syong macam de ni friend du syang kini jing ya tho mo bon hai di brio kila bu tarik di tho kini nimdan kata ban oban kham ni no ban song pure ande ni ong ba ni pim na khawai pi pendat e ko ko ta ya kata jing tho pure tang si sem nim la ban la dan mano ba khawai kin so ba ban report jing na mar ba nin ha ai shu ko sin ta ki de semua bahawa dia kawai buat dia dawai dan tang si sampai pendat dia berkom nak tu saya kawai dalam aku dengan ayam nak baca dan nak tu ada sampai dia haki yang beri long concern bahan malpun berkomplain pun bayu de semua bahas haki yang beri mungkin kinlek kan ki bahaya India saya pakai minum day ban orang ban kasnong katau ban yami pai ba kumentang yo ini mendang ni yo report ba haki ni report nomor ba lakhang ni school nomor ba lakhang ya ki college lakhang le ki brio ki ya lek lo si yang brio dia kan ni kan mana si pun problemnya ka ya kasnong katau hadir na buat lada don ka jinja tini kedua ya ki lada kisam kan wa jing sobha ki jing ya tuan ki jing sosi ya pro in sobha ban pendak na wot bat kende ban pensi te kata deka apil ka juni ban ni yo komplain ru kat tu ban ni ki don ki jing ya lang haki yang meni mo ni yo komplain ya kata bat ngin sa asyuk ko si itu nama ba ni yo ida mat da jong ki pelong kata jing ya lang ni sisale mat kibun haki berde ya kita milah bala mana kide punya corporate lagi himde ban break dalon mar bani gadam section 188 pada ka break ya lo so we can nila akan file under that section semua bahagian corporate ya dua ya ada lagi kan ni ka buat kamde ban emotional kan ni ka buat kide ban long practical terus semua bahagian long practical ban soto ban de ban sapriang ikubor keluar kini ki message ba PIOE sharum shanai
what ju shim ya ka bakade ka ba shisha kide ban verify ya ka namar ko man hakit min sisngi kami kata ba min khang hadu lai pui tarik kamdan ai kata mereka government kala orang panggil khang ya ka movement of public vehicle kum lasai aksa opsan akun dia ka yo kan ki di jaga di ba mar di kin le tang ka yo min shaksho menta ki yo min ki han min shaksho min tang ki jaga min the play akun dia tadi tu kan di tang men ki mar di mende kan ki di pada kiat di semua tu pai ba ba ni min hab ya burung nang akun dia dan akun yo prab kandai kala de khang dia dia hakin ni sini tu dan kali pai ba dan no banyak ke baman kimia hitang ki kali ki bakit marban nang taki kali jongki MEPDCL tamat ke MSCB majuk terjemah ki kali bakit jong PhD kena mak itu kena pay ki lain ki tang ki bayar dia BSNL nang ta bat ki kali sokang namani bar kali hawan tre kan kita banyak kali pai ba kau kita banyak dia semua haban burung dia kata bat kimia pak klik bala dadan mano tiba syakem sini satu di lahan pak klik siapa itu ki kali bala benek ki siapa ki wi pada ki district lamana no kum ka ML10 kam na bali siapa Yes. East Khasi Hills, na West Khasi Hills, sana sino. Kadi ML10 ni tipi hoy. No? Lada kisah kem syakata ke kalian tingin nak menyerap itu, no? Kata ada very strict. De kumba kisah mentahi kawai kanomban. Kibun hadi kena kibentang wan. De namar balak hang lada kiwan di private kisah kimik pada private vehicle jungki mendan bakhang iki. Ndre lada pada kiwan ki public vehicle. De nomor bagi kedai kita ki phone kemudian domener dia phone ini ki angka kila apa airport ban kemudian kali pai so ni hab arrange ni ban pick up di ML01 yaki ni drop iki apa bernihat ni dan ki kali ki ba ni na requisition na kali district nila iPass gitu kitu ki kali kini drop iki di session no. So kani ka arrangement hadu terus kani ka bandrung ke entry sya state ka jumi ka debit tang na ko lihat no kemudian na ko patarna kemudian ini telada gidan gibreo kiba damwan kumai kiba di junction satu satu patarna ki so haban man report sya ko bernihat kata kowe pada kalomba na do mentang sini kan nak kerja syukur hadon kerja badang sini kedua baik somehow yang buat dia sini satu bagi syangkap aja bahkan ini berkait dengan precautionary measures buat kita dengan respect ya kata buat ni siam tu kini di sini bagi dan kita jemi ni nak koi kemudian kita nak sama banyak auto banyak taksi kemudian auto natip nama dia obat yang kini kita di private cars kia kinju rakot nabuan ID card kamera te kami kalau kita ba bian pala sulong ba mentara de korban minda min bansing hapla jepi nama dan hibat jepi kanong molon ada problem pas de ni tayo concentrate itang no ban yada yang jimpang di tang manang ni mat dada don no bayad dan kot kimslate nila I work ni pa ba ni yapek ba ni punch the license okay nang tamte happen ni ko barang ni I night curfew kini tang kini vehicle essential vehicle ke bara essential commodities kita control kini ki bara kamarba kali tanker ki kali bucket kini dawai kini de essential service nanti kali di badai yang kalat mo yang MBCL kini pakai nanti badai bagi transit vehicle kini ada restriction ni dan di highway bagi tapi kabali highway teman kita ki state shaway ki bakin padan ke jikang
Te habang padan ka jingkam te la kam no manyat me ini haban pelai iki dari long itu kali Tripura jam Mizoram jam Karimgan sini kita tu kat di state di balong surrounding ini kita ni haban pelai jadi te la lagi baik-baik ini jadi kita transit te kini mungkin ban ikut ban ni ban cari gimana kita long di jumpa benar sesi sempat bagi panik cooperation nak kadang Krishnong kan dia kerja depan kerana ya Krishnong kau kita nak tu bagi Krishnong kita bayar apa hari ini kita penting dah don kan ni hakan ni kapor ni don kam sesi sempat Krishnong baru Krishnong hari ini ni tentu bilang Krishnong baru bat samla bat kena kita ha kamtip ha mapi dah wan kena beliau nabat kini kena kiba kuliah dan kiba tray kiba wanhash nang joki kini happen buat din ki bagila register very important bagi din register ndak kila ada register bagi buat din susyo ban pe bagi nom de ban ni ai mo kom to bala omnya khat saus ni kini ban shop khap hai dia no kan dia orang ka ba kong san la dan ni la ban le kini temen ni la nya dai